Football Titi part zanga somthum na ngai thavele don ta ila kumsang khazakwa somsari FIFA World Cup a khan khovela company lian le langsar berte zinga mi puma hian khatilaya player and big pele kha in remna nei puin dollar noi khatle sing ni hu z sponsorship deal an nei puya khata khan pele kha thilti tur tuk sakin chu match khel don kick off a abut thrui sui ani pele khan match kheldona abut thrui kha asui tange ya mite mitfuk na ani mewa wangin achevel camera in alak reng pele khan abut puma siam ngei mai kha atilang sar zualta a khatianga puma in thiam taka anmani pele kaltanga anin phaulan na khan lok na acholu tam hle puma hian thil siam chua hral lama 300% lain lok na antel zuya German company lian hian financial year record thar an siam ta hialani poisa leng atam tak thuda wang khan pele point lok belin dollar noi khatle sing ni atangin dollar makta duai khatve lai atel ni in report ani football a hian abikin top player te hian company sang te anpui na sat thei zia atilang chiang hle o me Real Madrid in Atletico Madrid Champions League an ne thum khan Antonio Rudiger le athian te chuan an hne na lomin an hne tak te ta na en nuam lo takin an khosa a an tlan uang le chia mani kha wang khan Atletico Madrid hi UEFA hne na zual kovin Real Madrid rem an phut ti chuan UEFA in uluk taka zir chiangin Real Madrid player pathum Rudiger Mbappe le Ceballos te an rem ta a Antonio Rudiger hi Euro singli an choitira Kylian Mbappe Euro sing thum choitirin Denis Ceballos Euro sing ni an choitir boka Real Madrid player 10 khat in khel thailo tur khopa sem ngei rin an ni lain poisa choitira thutlukna aom ta thunga chuwangin Real Madrid hian UEFA hnuaya in elna an khela an player te an chhor chhun zom thei vek don moilo taka khosak hi an ching chhun zom ani ngat chuan tun aya na jok remna an ma chhon ngei arin omani khovela darbiro pui berte zingami El Clasico hi season kalmeka hian mabak claim hle to ma sela tumthum lai kan la muthut thei tun thla April ni somni paruka hian Copa del Rey final match ha El Clasico hi kan mudona Mei ni som pakhada Barcelona khelmuala La Liga match ha El Clasico kan mule don bok chumi hnuwa chuan kong khat la om theia om tlat maya chu Champions League final match ani Barca le Real Madrid hian Champions League ka final anin pet kai ve ani chuan final a anin ma chhonanga final ma in anni pahni hi anin ma chhon thei lova chuwangin Champions League ka El Clasico kan mudon ani chuan final a ngei ani ang a thlen vai chuan final du thu sam zinga a chhiar thei bok o me Real Madrid Brazilian forward Endrick hian anram Brazil tan kumsang ni somni paruk FIFA World Cup khel ngei adua ma se tuna hian hlau thona lian tak anei thung hemi chungchang hi soin dik taka soi chuan kumsang ni somni paruk FIFA World Cup a hian khel ve lo na ka nei lian hle FIFA World Cup khel hi ka suang tuana lo tu ania Brazil hi no moi paruk na choi pui ngei tura tran pui ka du tak zetani nie a hau tak tuna hian khovela club lian bera ka omeka chuta chuan player thaber ber ten min uapa ka in khel nge yang ti hi englai ma in achiang thei ngot lo ma se eng ang point khel ma ila keima a theina om kani na hi phaulana kan ram ti ma mun chan ve hi ka du ani World Cup lo om le tura po hian kau zinga ka tel ngei ka in be se ya chu pathianin a thlen tirani chuan World Cup a kan champion nge yang atiani Endrick hi Brazilian talent nei thatakani ya kumin Julaya kumsom pakwa apum don chawa ma se naupangte in Real Madrid azoma Real a hian a season khatna mangin in elna sanga match somni pakwa chaw ala khela goal sari akhung towa assist anei mi alo thung ama in a inzir chuana Palmeiras tan khan senior levela match somriat pahnia goal somni pakhat khungin assist thum aneya ano pananga in a statistic abon le ma se Real a base angin apar theiri lova player tha anlo tam deuh bok nen khelna hmuna changmeu lova La Liga phechon match som paru khel siin minute za panga chawa khela chuwangin La Liga hian match som paru khel ming pusin atak taka chuan match khat luan le minute som panga khelang chawani chuwangin gol khat chaw La Liga ala khung po hi
amak lem lo ani hian riala mun nget achan hlei thei lo awangin FIFA World Cup a Brazil tan inlan phak lo mai a hlau hlea a hlo thon na thup lovin a soi chuak ta hialani Merseyside derby khelzota ka Everton defender James Tarkowski no chua ani lo chungchang chu social media kaltangin football fans te point an lana hlea a begin Liverpool tran tu fans tam takin social media kaltangin James Tarkowski hi an vo chiam maya nunna ti der thong khop hiala vona te po an dong ani hemi chungchanga hian Tarkowski khelna Everton lam chu an player lama an tran tlat thu le hetiang thila in nam hnoi te chu man chua an ni ngei an be sei thu an tar langa police lamin an chui zui mek bokani he thil an ton chungchang hi James Tarkowski nupui Samantha hian soin he thil kan ton mek hi a thalo ti pialam dai ani ka pasal andiriam na zauzai te thi tura an du na thu kan don te keima chungchang ngei po an ron mer tel te kan pahnih chungchang an ron soina zong zong te hi thil thalo top thang kan ti pialam dai ani mi te hian ka pasal hi footballer chau ani lo ti hi an thei ngil ani hi pasal fapa nei u nau nei thian te po nei ania naupang pahnih te pa ani ti hi an hriat angai football hi infiam na ania ma se tuna fans lamina thilan kalpui dan hi chu alutuk ma ani keini hi mipa ngai ve mai kan nia tuna thil thleng mek ero footballa thleng tur pia lam dai ani tin James Tarkowski nupui hian an thil ton chungchang hreomati thu le om lo ati thu alung oi lo ziate a soi langani James Tarkowski po hian a hmaina lo soi towa Liverpool player atlo Alexis McAllister nena khan ngaidam adil to thu le McAllister point alo ngaidam to thu asoya ma se hetiang ani chung hian fans lam chuan Tarkowski hi an ngaidam lo hle infiam na khovela thu in chu chin felna court sangber Court of Arbitration for Sport CAS chuan FIFA Club World Cup khel tura in petling vekto ma se in elna bua sai tu ten in elna khel theilo tura an ti le taxi Club Lyon chungchang an ngai tua don ta a an thutlukna apoi mo don hle Club Lyon hi Mexican club niin konkaka fatanga FIFA Club World Cup khel tura in petling zingami an nia ma se Mexican club dang FIFA Club World Cup khel tura in petling ve bok pachuka ne nei tu thomun nei an nia hei hi pai an ni le na chan ani FIFA in nei tu thomun nei club te FIFA Club World Cup hun khata an khel arem tilawa chuwang chuan Club Lyon zok hi chok an ni ta a an lana in an ngai thiam lo hle tuna hian CAS hian pachuka le Club Lyon na tangin FIFA Club World Cup khel thei ve an ni thu fin fiana tur document engamazat an dong towa Club Lyon hian FIFA thutluk na hi an king le tani FIFA Club World Cup hi June thalai hola tanga khel turania hemi ma hian CAS hian thutluk na an siam ngei atula chuwangin mek tha chawng malama chuan thutluk na hriat thei ani be se ani chu tiang tur chuan ro man na aom tabok kum samthum paruk mi FIFA World Cup no moi te po choi to German defender langsar tak Matt Hummels hian season kalmek zwa in khel cholsan atuma hemi chungchang hi soin tuna chuan footballerina apum pel theilo thil kahma chon ve ta a kumsom pariat chung khan football hian thil tam tak min pe a tuni puya hian ka career ka ti top don ani ati Matt Hummels hian kumsan hi som pali FIFA World Cup a khan Germany tan fe chok jinga telin champion no moi choya BBC na tarlan dan chuan anram Germany tan hian match somsari pariata khela kumsan hi som atanga sang hi som ni pathum thleng khan khelin goal nga akhungani ani hi German club ro pui Bayern Munich ka injure chuak niin Bayern Munich ka hian senior level footballer po bulatana kumsom paria chau nin kumsang hi pasari khan senior level footballer khel tanani chumi nuwa Borussia Dortmund zomin Dortmund a hian Jurgen Klopp ka soina hnuaya acha thaleya Bundesliga no moi tum ni lai an choi chumi nuwa Bayern a buka kir le a Bayern a hian champion no moi tam jok choin chumi nuwa Dortmund a avoi ni na kir vele Dortmund tan a khel hun ni a hian Champions League final a khel ve a kumsan ni som pathum le sang ni som ni palia te khan ni in final match a hian atlom zoka atang ve thung ani Hummels hian tuna hian Italian club Roma tan a khel meka Roma hi ni kumsan ni som ni pali khan zomin season kalmek zowa hian Roma atang hian in khel chawsan turin thutlukna asiam ta ani
Hamel sian Roma tan season kalmeka hian match som pariat kheling goal khat akhung veya assist anei lova center back ani awangin goal khung teuh tur chi po ani lem lo ani hian Serie A match som pahnih khelin Europa League match nga Italian Cup match khat a khelani a career a hian tuna a thlen china Borussia Dortmund tan match zanga pariat khelin Bayern tan match za som pariat a khela Bayern Munich to reserve team tan match som li pahnih khelin Bayern under 19 tan match som thum pathum a khela Roma tan seitwangin match som pariat a khel bokani chuwangin met Hamel sian senior level football hi club level a match zaruk chuang a khel towa goal som nga don khungin assist po som thum chuang aneya center back ni chung hian goal contribution te po hi engemaw zonga thlir chuan anei tha ang reng phian ani Belgium playmaker ro pui Kevin De Bruyne chuan a khel mek na Manchester City a hian season kalmek thleng chau contract aneya hei hi pot sei lovin season kalmek zo huna City a chhuah san tur thu a soi chiang ta a kumsam thum pathum mi hian champion no moi song paruk lai a choina awang lai hun tha tam bera man na Manchester City hi amang tha don ani Kevin De Bruyne hian a social media account kaltlangin kan du emo du lawemo mang tha ti hun ani ta tin thu chhuah a siama a soi belna football hian in nen min hruai thlenga he khopuya nge hian ka suang tua thin tempha ka min siam bok he khomi puite hian engkim min pe a ke hian du thlan tur ka nei lo ma se engkim pek let vek hi ka ti turania ti chuan enge thlengta kan ti chuan engkima hlotlin na kan changani kha he mun hi kan chung ko in pui ani reng don ti in thu chhuah a siam Kevin De Bruyne hian Chelsea a abese anga mun achan lawa wangin German club Wolfsburg azoma German a in tuai tharin Manchester City in kumsani sompanga khan an lalut City a ahun ti rotangin an key player an player nget jingami aningar ngara tun thleng hian champion no moi som paruk English Premier League no moi paruk FA Cup no moi pahni Carabao Cup panga FA Community Shield pahni Champions League no moi pakhat a choyani Kevin De Bruyne hian City tana khel chungin City in FIFA Club World Cup no moi an choi ngeya ma se khami chung khan Kevin De Bruyne hi ain hlema wangin City squad FIFA Club World Cup khel zinga atel lova chuwangin FIFA Club World Cup no moi choi zinga a ming hi zialu ani lovani transfer market in atarlan danin Kevin De Bruyne hian Manchester City tan match jali som pathum a khela goal za paru khungin assist za somsari pali anei tela a career puma tun thleng hian KRC Genk Chelsea Werder Bremen Wolfsburg Chelsea le Manchester City tan te a khela chuta chuan match zaruk somli pahnih khelin goal za somnga pathum akhunga assist zani somnga pariat anei a career a hian Genk le Wolfsburg a khel lain red card tum khat ve ve a choya chu po the ball yellow card awangin chumi ti lo red card a choi mi lovani Champions League a big match samsari pakwa khelin go som paruka khunga assist somni pariat anei Europa League a po match som pakhata gol nga le assist tum nga aneya Bundesliga match som riat panga khelin gol somni pathuma khungba ka assist som thum paruk anei bok English Premier League a match zani som riat khel toin gol som sari akhunga assist za som pariat anei boka English Premier League a big phei hi chuan player of the season a tum ni thlan ni in goal of the month choi moina tum ni vek adonga playmaker thaber choi moina tum thum lai adong to bok Kevin De Bruyne an City a chwa san tur thu a soi nu hian an team manager Pep Guardiola an a player man thiam chungchang hi soin Kevin De Bruyne hi herama khel midfielder ro pui berte jingami ani ati Kevin De Bruyne hian English Premier League a hian record anhu chia tam hlea chung zinga langsar zual te chu soita ila kumsang nei sompanga khan English Premier League ka City tan ain lan chana khami tuma tanga chiar khan tun thlengin Kevin De Bruyne hi English Premier League ka assist nei tam berania tumza som pariata neya chance tumzaria somni pasari te meu siamin chance siam chuak tam berani boka big chance siam chuak tam berani bokin tumza som kwa pathum lai big chance asiamani heiba ka hian English Premier League chanchina assist nei tam ber dot tuania Manchester United legend Ryan Giggs tumza somruk pani assist nei chau atluk lovani English Premier League ka hian player of the season choi moina hi tumni dong theite hi adong tam thei ber ten nia chungzinga chon Kevin De Bruyne hi atel Thierry Henry Cristiano Ronaldo le Nemanja Vidic te anni player tharwal pathum tenen hian Kevin De Bruyne hian
he record hi an chelani ma se Kevin De Bruyne hian English Premier League ka Player of the Month choi moina aladong mi lova amak hle a che that thin zia ngai to phe chuan thakhat chunga player che thaber choi moina adong mi lo hi thilmak tak ani hial ome tuna hian ahun nung amang tabok nen he choi moina hi adong lo tluan mayang a ti thein aom tamek ani Belgium playmaker hian English Premier League season khata sangni som pakwa sangni somni season khan assist tum somni te meu anei tlinga chuwangin English Premier League chanchina season khata assist nei tamber record Thierry Henry siam to chu ani ruala Thierry Henry le Kevin De Bruyne te hi season khata English Premier League ka assist nei tamber annia record anchel dun mek nichina kan soilan jok to ang khan Kevin De Bruyne hian English Premier League ka playmaker thaber choi moina tumthum lai adong towa sangni som pasari som paria season te sangni som pakwa somni season te sangni somni pani somni pathum season te khan niin he choi moina playmaker thaber choi moina dong tam berania ama chau hian tumthum ala dong ani he choi moina hi assist nei tam berte nena pek thin ani Manchester City atanga Kevin De Bruyne achwa don ta ka chuan khoilam nge apanang ti hi zona langsar ani zuita a tuna hian Saudi club ten an be sei meka agent te po an be pop to ni te po in tarlan aoma Kevin De Bruyne hian City a hian kartin pound nuai li a hlo meka a hlo hi asang le chuwangin lo tam tak pe thei tu turlam apan arin ombera Saudi Arabia lam hi apan shailorin na po alian achan chu Saudi lam hian sumle paya vur turin har satna an nei lem lova Kevin De Bruyne hi hlo tam tak an si mu thei don hei baka hian USA lama Major League Soccer Club San Diego FC chuan laklu an lo tum to thina anni hian an be sei third vele don empty hi la chiang lo ma sela Major League Soccer lam hi Kevin De Bruyne hian a on vele thu thei boka chuwangin Kevin De Bruyne hian khoilam nge apanang ti hi hriat thiam po ala har le thil pakhat chiang tak ero Kevin De Bruyne hian English football achwa san dona English club dang azom don lavani Manchester City hian kumsang ni som pasari vela tangdai to khan an player nget an klapa player lun tak tak te an chan ta zela kumsang ni som pasari khan an hnena kumkwa zet cham Pablo Zabaleta an chana kumsang ni som pariata an hnena kumriat cham Yaya Toure an chan boka kumsang ni som pakwa an hnena kumsom pakhat zet cham Vincent Kompany an chan boka kumsang ni som nia kumsom te meu an call David Silva an chana kumsang ni som ni pakhada kumsom vek an call to Sergio Aguero an chana kumsang ni som ni pahni khan an defensive midfielder nget tak thin kumkwa zet an call Fernandinho an chana kumsang ni som ni pathuma po khan kumnga an call man Riyad Mahrez an chana ni kha tuna Kevin De Bruyne kumsom zet an call hi an chan vele don ta a City hi an club legend ten season tin deuh thoin an chwa san ta zela an klapa hian in thlak thleng in banlet aum chun zom ve ta zel ani Seattle version shima Manchester City in Kevin De Bruyne an lei khan transfer fee a palmak te doi somnga panga lion senga kumsang ni som panga a Kevin De Bruyne kumsom ni pali ani lai ni in aman kha atlem lem lo kha Paul Merson hian ti hian soin Manchester City hian Kevin De Bruyne lakluna atan sum an sen hi atam lua ani fiam thu ang hial zok Wolfsburgina sum an sen let thum ve lai City hian an sengania ke chuan hetiang hian katidu hau lawang ati ani kha ani hian Kevin De Bruyne hi atira tau ti hlema sela tuna chuan arilru athak ve to mai thei Nizan Khan in El Nasang Rang khel chun zomania chungzinga chuan La Liga a Rayo Vallecano chu an mikhwal Espanyol in semi final nea Serie A Genoa in an mikhwal Udinese sikhat faya nein France League 1 a Nice chu an mikhwal Nantes laka gol ni gol khatin an tloma German Bundesliga a match khat khel ni bokin heta hian tebula ma hroitu Bayern Munich chuan khwal mola Augsburg ma chonin goli luna match a hian Bayern hi gol thum gol khatin an chak ani Bayern hian gol chhawma sathungi minute somthumna Augsburg hian Dimitris Giannoulis mangin man shuaya ma se Bayern he minute somli panina Jamal Musiala mangin an suta minute somnga pariana Augsburg player Cedric Zessinger chu red card manga no chhuani in player temzokin Augsburg in an khel chun zoma Bayern tan kong ain hon zaw pha le Bayern he minute somrukna Hurricane mangin man shuaya minute somkwa pathumna Augsburg player
Chris Line Masima chuan an lama tilut pal zuin goal chom sa jok Bayern Munich hi goal thum goal khatin an chak ani ti hian Bayern hen khelsom ni pariat apan somruk pariat nain point kwain ma an hruai falta a Leverkusen an mani nei ber tu a hian khel khatin an khel tam thung ani Bayern hen Bundesliga season kalme ka hian khelma bak hi match ruk chau an nei to a Bundesliga hian match day samthum pali thleng an khel don ani Nizan ve khan Saudi Pro League Ronaldo le Achian ten khwal muala Al Hilal gol thum gol khatin an neya Al Nassr tan farsa fun pek bel mini somli pakwana Ali Al Hassan chuan an gol mashuai khungin second half mini somli pasarina Ronaldo an abel cha velea Al Hilal he mini somruk pahnina Ali Abdullahi hi mangin an su then vele ma se mini somret pariana Ronaldo bokin penalty atangin an gol thumna akhunga goli luna me cha hian Al Nassr hi gol thum gol khatin an chakani ti hian Saudi Pro League season kalme ka Al Nassr hian match somni paruka point somnga palian neya pathumna ni mekin Al Hilal hian khel somni paruka point somnga pasari an nei thunga pahni na an ni meka tebula ma hroi tu Al Ittihad hian khel somni panga point somruk pakhat an nei mek thunga an ni pathum hi champion tura in na berte an ni zui ta zel Ronaldo hian Saudi Pro League ka hian champion no moi la choi lova tun season a hian choi theidon takmo league match hi somthum pali thleng an khel dona match khelma bak hi atam to lo hle ti hian Saudi Pro League ka Ronaldo hian goal somni pakhat akhung tingta a top scorer ni tura in na goal in ma ashwai mek Ronaldo hian season kalme ka Al Nassr tan hian match somthum pali a khel towa goal somthum khungin assist tumli aneya a match khelzat goal contribution anei mek kum somlimi ni chung hian a statistic hi a tha hle Al Nassr tan big hian Ronaldo hian match somkwa pariat a khel tling ve ta boka goal somriat pariat khungin assist som pakwa anei tela Saudi club hian Ronaldo an la lut hi anti swal lo Ronaldo hian goal sang khat khungtlin ain be seya chumi ti hlo tling tur chuan ma po a son zel tuna hian ramle club tan match a khel zongjong bel khom hi sang khat zahni somsari pahni ania heta tang hian goal zakwa somthum pakhat khung toin goal sang khat tlin turin goal somruk pakwa alamamo ane asisi zahni somnga pasari anei tel towa Ronaldo hian a careera match sang khat zahni somsari pahni a khela tang hian minute za som pakhat point paruk dan zela goal khung ang niin asisi minute somriat pasari point panga dan zela nei angania hat-trick hi tum somruk paruk lai siam toin penalty goal za somsari pali anei towa heta hian penalty shootout atel lo free kick goal hi somruk pali anei towa akeve lamin goal za somsari pariata khunga akeding lamin goal zanga somkwa pasari akhung thunga alu mangin goal za somnga pali akhunga atak sapeng dang mangin goal ni akhung bokane Ronaldo hian kum somthum panga ani khan match somli pariata goal somli akhunga kum somthum parukani in match somruka goal somli pakhata khunga kum somthum pasari ani khan match somli panga goal som pasari akhunga kum somthum pariat ani in match somnga paruka goal somnga pathuma khunga kum somthum pakwa ani in match somnga pasaria goal somnga akhunga kum somli apum hnu hian match riat atangin goal riat akhung tling le der towa Ronaldo hian goal khung hi aban san tak tak thei lovani chuti rual chuan akum lam au patak ema wang hian engchen nge football hi a khel dona engtiangin nge goal hi akhung chho zelang ti hi rin thiam har sa hleya goal sang khatlin turin goal samruk pakwa alama moa Ronaldo hian a careera kumbi thli ala kin goal akhung tamber kum chu kum somni pasari ani lai khan ania khata khan match somsari kheling goal samruk pasari te mek akhung tuna hian goal samruk pakwa alama mo kan ti kha hemi tlin tur hi chuan tun season hi atok zodon nova season thar hi angai ngei tura ngai ane achan chu awang lai hun ache that ber kum anga po goal samruk pakwa hi chu akhung tling lova goal samruk pasari akhung chu wangin tuna akum somli atang phei hi chuan goal samruk pasari kha be sei ngam tur chia kanda lawinarin oma chuti rual chuan tun season dang local le tura hian a khel chunzom le zel theya thataka goal akhung chunzom zel theya adai reizui ta phian ani phei chuan goal sang khatlin thei tur hian remchang anei tha theidon leya ma se goal samruk pakwa hi tun nai tuta atlin mai thei tur nia alan lawa wangin Ronaldo hian goal sang khatlin lo hian in khel achol san mai angem ti hi
zona omtel thei ani bok ome Ronaldo hian goal sang khat hi akhung tlin kan be sei puyem le zan in inrini zan le pathiani zana te in khel tur sang oma chung te chu soikai le ta ila chumi hnuwa chuan transfer thuleng lam kan soidonia inrini zana hian dar saria video masalama kan soitawang khan I League ka Aizawl FC namdarian mi khwaldona Rajiv Gandhi Stadium mall puya pungkhom tura kanin bua sai po apoimo hle apoimo zia chu video masalama kan soito kha Aizawl FC I League lama kan hmu chhun zom zel theina turin khelmuala fans ten kan troi om that angai ani dar saria vekian Trinity dekanin SC Bengaluru an mi khwaldon boka Bengaluru le Aizawl FC atang hian relegate tur jok ti chian an ni ang English Premier League a matchday somthum pakhanna inrinit laidar nga hian an chandona Everton in Arsenal an mi khwaldon Darsari Legend via Crystal Palace le Brighton in machonin Ipswich le Wolverhampton an in machondona West Ham le Bournemouth an in machondon boka Darsoma Aston Villa le Nottingham Forest an in machondon bok La Liga Serie A Bundesliga le Ligue 1 ate hi chuan team langsar zual chau soita ila inrin ni zana La Liga a Real Madrid in Valencia an mi khwaldona Darsari le mini somli panga match an khel tanang zanlai pel Darsom pahnih le achan veya Barcelona in Real Betis an mi khwaldon bok Serie A inrini zandar kwale achan veya Parma khelmola Inter Milan an lenglut dona Darsom pahnih le mini som panga a AC Milan in Fiorentina an mi khwaldon bok Bundesliga hian inrini zandar saria Freiburg khelmola Dortmund an lenglut dona hemi huna vek hian Heidenheim khelmola Leverkusen an lenglut don bokani League 1 a inrini zandari Legend veya PSG in Angers an mi khwal bokang pathiani zana Darsari Legend veya Indian Super League semi-final second leg an khel dona FC Goa le Bengaluru an in machonang Bengaluru hi sinifaya chakto an nia wangin goal ni nei sa chungin FC Goa khelmola hian an lenglut don ani English Premier League a pathiani zandaruk Legend veya hian arwalin match thum an khel dona Brentford in Chelsea mi khwalin Fulham in Liverpool an mi khwal dona Tottenham in Southampton an mi khwaldon bok pathiani zandar kwa Manchester Derby kan hmudona Manchester United le Manchester City an in machondon ani pathiani zana La Liga Sevilla khelmola Atletico Madrid an lenglut dona Darsari le mini somli panga an in machondran don Serie A pathiani zana hian Darsom pahnih le mini som panga a AS Roma khelmola Juventus an lenglut dona Bundesliga le League 1 te pawh pathiani zan hian an khel chhun zom don ani transfer thule ngai thlak chhun zom ta ila football transfer in tar langin Wolverhampton chuan Manchester United atangin English forward kumsomni pangami tuna Chelsea alona khelmek Jadon Sancho laklu antum don dasan in tar langin Manchester United forward kumsomni mi Alejandro Garnacho chuan nipui huna hian Manchester United chuasan atum ni in alanga chumi tirin hlel omzual tur chuan tuna United a mention nei hi aleya tanga thlasawm pahnih hnuwa pawn maktadoi thum point pariat panga in azuar meka chuwangin Alejandro Garnacho hian United a hian in ben bel chhun zom lova mundanga chomna thar machon atum ni in ngai ani Give Me Sport in tar langin Leon Tana khelmek French player thang duang kumsomni pakhat mi Ryan Serki chu Manchester United le Tottenham ten an be sei meka ani hian release clause pawn maktadoi somni panga anei ani Code offside in tar langin Manchester United chuan Atalanta atangin Nigerian forward Ademola Lookman kumsomni pasari mi chu laklu antum Athletic in tar langin Portuguese club Sporting chuan an forward Victor Gyökeres chu hral an hnial taloni in alanga ahma a Gyökeres manatana an phut pawn maktadoi somriat panga atangin tlaniamin pawn maktadoi somnga pakwa borvel an pom theidona Arsenal le Manchester United ten an zui mek ani Team talk in tar langin Juventus chuan Nigerian forward kumsomni paruk mi Victor Osimhen chu laklu tumin ma an la chhunzom zela Manchester United point laklu antum Napoli striker hian tuna lonin Galatasaray tana khelmek ani Chronicles in tar langin Arsenal chuan Newcastle atangin Swedish striker Alexander Isak laklu antum chhunzom don lova Newcastle lam hian Alexander Isak hi contract thar an si muwa hei baka hian Liverpool in an hnim nai hle ni in tarlan ani bok German chanchin bulian ten tar langin Leverkusen chuan Espanyol atangin kumsomni pathum mi Arsenal ina laklu antum Spanish goalkeeper John Garcia laklu antum vele Italian chanchin buten tar langin Inter Milan chuan Belgium playmaker kumsamthum pathum mi Kevin De Bruyne laklu tumna an nei lova
tun haya Inter Milan le Kevin De Bruyne te hi soizom ni ma sela Inter hian wai thalam hi laklu antum bik lova laklu antum lo na chan chu aupa anti ve deuh to wangani Florian Plettenberg in tar langin Real Madrid in kum samthum pani mi German defender Antonio Rudiger hi contract anei mek po seisak tumin ma an la meka ani hi Saudi Pro League club ten laklu antum ve mek bok Fabrizio Romano tarlan danin Chelsea chuan Argentine midfielder Enzo Fernandez kum somni palimi chu hral tumna an nei lova tun haya Chelsea hian Enzo hi hral antum ti in thuleng om thin ma sela Fabrizio tarlan dana tang hi chuan Chelsea hian Argentine midfielder hi kol chhun zom zel antumani Spanish sanjin buten tar langin Leverkusen kai hroi tu Xabi Alonso chu Real Madrid kai hroi thei tur din hmuna ading meka Real Madrid hian Carlo Ancelotti an chhorlo huna Xabi Alonso hi an chhor don ni in alang Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se